Dagiti sarsarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima kan agtalna kayon. Tairugi tayon, ti sarsarita tayo anapauluan. Ti bigao ni Bettina. Adda idi ubing agnagan iti Bettina. Ket ni Lola na Marta ti kadwana nga agbibiyag. No addaman banag asaan akayat ang mapukaw ni Bettina, daytoy ket ti bigao nga us-usarenda ang mapanaglako ken ni Lola na iti kankanen. Tadaytoy ngamin ti pagbibiyaganda. Iso atunggal malam, kalpasan ti panaglako da. Iduldulin na daytoy abigao. Tadaytapay, ti maysa akang runaan, abilin ni Lola na kankwana. Iti maysa nga aldaw, kat. Lola, nagsapa ka matan nga aglut-luto iti kankanan? Apok, tamapanak manen aglako. Tapno adda balunam amapan agiskwela. Awan eskwela mi ita, Lola. Nay, apay nga awan. Ay, saan amabalin nga aglangan ka, apok? Tasi ka ti first honor ijay klase yaw. Ala ni Lola, nalipatan na na Sabado ita. Aha, ay. Sabado ay naapaw. Jak amon ti aldaw. Ay jak ngamin masango at alyaw na di kalendaryaw. Iso ama tulungan kayo nga agluto iti kankanan, Lola. Nasaya at matngarod apok. Tanay, jak una yan makapukaw. Sika ti para pukaw kaw. Kankanan! Gumatang kayo iti kankanan! Kankanan! Ditoy, gumatangak. Ay, da kayo matgayam, sir. Da kayo ti suki mikat nga inaldaw agumatgatang. Wen, Nana Marta. Magustok nga mintiraman tila ko yo. Tasan una na samit. Iso ka din na ito iti apo ko yo? Uwan, sir. Ni Bettina. Naimbag nga aldaw yo, sir. Kastamat kan ka, Bettina Kasmat lang kan ka ti anak ko ani Lorenzo. Makitkitak ida, sir. Agay ay ayam da ijay paraangan nyo. Ala, tapnusan kayo na mabannog nga agisursor. Gulpye kon tila ko yo. Ay na, agyaman kami, sir. Wen, Nana Marta. Tay pamiriendak man kadagiti trabahador ko. Lorenzo, umay ka ditoy. Mapan kami pegay ayam ka ni Daryl. Ikan ka iti meriendaan nyo ka ni Daryl. Kang kanon manan. Jay lako di ba kata kanayon alumabas dito'y dayta? Jak kayat. Burger akan french fries ti kayat ko. Sige, saan ka napilitan no di mo kayat? Sige, ingkam agay ayaman. Apay nga saan mo nga inala jay titid ni dadim kan ka? Jak kayat tikas di makan. Yak. Saan ka di? Ala ko day jay ni Bettina? Jay apo ko ni Lola Marta? Wen. Day jay ni Bettina Ha? Makay ayam at gayaman niya. Umay ka, taasit ganta. Sige. Bettina. Apay! Apay asaan ka naglako iti kankanan ita? Naglako kami ken ni Lola. Ngam na ibus ngamin adagos. Iso nga imayak nagay ayam. No kayat mo, agay ayam tayo. Sikati paralako. Isungayin ka alaan di bigao yaw. Ha? Ula, saan nga'y ayam di bigao mi? Ay, espesyal ka di jay bigao yo? Saan matkit di? Ngam us-usaran mi ngamin nga aglako. Iso asaan amabalin nga'y ayaman. Ang angabunda ka laeng. Mapantan, Lorenzo. Panawan tanday ta Bettina. Ang tangaro din. Anadam di bigao yo Tamangan no mapukaw.
Naimas ti si daan ta ita, Lola. Ay, apok. Tanaibus adagos jay lako taakan kanan. Ado nga minti kwarta di daddy ni Lorenzo, Lola. Negosyante nga men, apo. Apay anasingkot di daddy na. Idinto ta ni Lorenzo kat nagtangsit. Apay, tangtangsitan na kakaday. Nagkaro ti tangsit na, Lola. Kanayon da kakantsawan. Kadwa na dayjay adarel. Bay amon, apo. Liklikam latay dan. Malakit din, mangantan. Lola! Agriing kayon. Aldawan. Nagluto kan iti kanam, apo. Jak makabangon. Matitirik na. Lola! Diya isang amin pa nakaarbis ko iti kalman. Sige na po. Agsag-anakan tapno saan ka maladaw iti iskwilaan niya. Daddy, apay ngayon sarding mo dito kutsi dito'y batog ti balay da Bitina. Mas dawak laeng. Tadyak nakita da Bitina ang naglako iti kangkanen. Napan nag-iskwilan Di nilola na ko mati naglako. Isuda ka dilaeng ti paggatgatangam iti kankanin, Daddy. Ado dita. Ang isuda tikat ko apaggatangan. Tapno matulungak ida. Gaputamok, anarigat yada pa nagbiagda. Saan mo naimas ti lako da? Sige. Mapantan. Itulod ka ni Jay eskwilaan nyo. Anya nga tati sakit ni Lola. Sapay ko mata maimbaganan. Palimos! Kasyanda ko Agpalpala maabakat. Kasyanda ko Inabakat. Itadkon kan kaday to'y balon ko at tinapay. Ay, agyaman nak. Adoy. Sige, mapana ko nag-eskwela. Aganad ka. Mabisina ko. Intad ko mat ngamin iti agpalpala maabakit di balon ko at tinapay. Aguray ka. Apay nga takas lang na dagsan to'y bag ko. Kita man iti unag na. Ha? Jay intad ko at tinapay iti bakat. Adamat dito'y bag ko. Kat saan anak sayan? Bitina! Anda ka dila ko makan kanan. Gumatangak ko ma. Ay, sa anak ngaglakla ko dito iskwilaan. Agla ko ka kumaa. Itugot mo, jay bigaom. Katipukaw mo. Kankanen! Gumatang kayo! Kunam! Panawan ka man laangan. Bitina. Addaak dito'y abay mo, Lola. Ibilag mo jay bigao. Tahos tuntuno aglakot. Apo. O sige, Lola. Punasa matan tapno maikat titapok na. Lola. Ay, agkakapsutak nga minapok. Tsak paila ka ba ilan ti agaramid iti kankanan. Kitaan ni Bitina, Daryl. Ibilbilag na, jay bigao da. Talaga kayat na dahi bigao Adda na panunot ko. Anya dahi ta? Takawon ta, jay bigao da. Anya? Ilamang ta. Sige. Sa dino ti papanan nyo, Daryl? Adala papanan mi. Gayayam kami. Kaslanapan kayo mat ita ijay balay ni Bitina. Saan? Nakita ka naggapo ijay. Apay kumamapan kami ijay ngay. Di mimit ka ay ayam da jay.
Ibagakan ka Daryl. Di kay sumsumrak iti balay ti aking balay, asan kaya nagpakada? Saan mo, Daddy? Ayan na nga tan, Jebigao nga imbilag ko dito ruwar ti balay. Apay nga awan matan. Dito'y matla nga to ti kusina tinang ibilaga. Anya nga ti ibagak ka ni Lola. Bitina, Lola! inyo nagbuka din Jebigao. Tinasayaan. Ibagak ka ni Lola ang mapukpukaw, Jebigao. Lola! Mapukpukaw, Jebigao! Anya, Imbilag ko laang matditarwar. Ngam awan matan. ay, amangan mo't no naitayab, apo. Binirok ko iti aglawlaw. Ngam awan talaga, Lola. Anya nga rudan nga iti usarentang aglako. Amangan mat no adda tinangala. Sino kumamot nga iti aginteres ang mga la iti dayjaydaan, Abigao. Bayan nyo, sa pulak ti Bigao. Bitina, Sir? apay ngay, asan kayo ngaglaklako kini Lola mitikan kanen? Masakit nga min ni Lola, sir. Isumat lagaya madyak makitkita arumrumwar. Wen, sir. Kat ita, mapukpukaw pa jay Bigawa paglaklakwan mi. Isu ti sapsapulak. Anya? At da siguro na ngala, sir. Damagak man kini Lorenzo. Amangan no pinagay-ayaman da kini Daryl. Agpudno ka, Lorenzo. Inlamang yo kadi kini Daryl ti Bigao da Bitina. Daddy? Irwar yon, no di yo kayat ti madaksan kanya. Ni Daryl tinang ilamang. Amuyo nga us-usaran da Bitina da ijay no aglako da. Ilamang yo kit din. Ingkay baga kini Daryl, ta isubliyon ti Bigao ni Bitina. Uwan, Daddy. Ito'y kulaang nga inlamang jay Bigao. Apay nga rod ngay nga awan. Sigurado ka dito'y tinang ilamangam? Wan, Lorenzo. Ala, awanan ti paglakwan mi kin ni Lola. Saan kayo pa'y anap-nak amang sursuron kanyak? Inlamang yu pa'y jay Bigao mi. Ni Daryl namin, inlamang na. Apay asyak ti pabasulam. Duwataan nagbasol. Kung tanak ko na ni Daddy. Awanan jay Bigao tayo, Lola. Napukaw talagan. Doa pa'y matngamin nga inala da Daryl kan Lorenzo. Jak amo, Lola. Ala, saan abalay ako? Tainton maimbag anak. Inak gumatang iti baraw, Abigao ta. Kuna ni Daddy ni Lorenzo. Kasapulan ka no amay paduktor kayo tap nagimbag kayo, Lola. Aglakot apay tap no makaurnungak iti pagpaduktor ko, apo. Kaasi kamot, Lola. Mala, maturog tan, apo. Amo kasaan na taabay-bayan ni Apo Diyos. Bettina, agriing ka. Sino ka? May saak a fairy. Katsyak di bakat nga inikam iti balon mo idi at tinapay. Ha? Gapo iti kinaimbag mo nga ubing. Makitam to inton bigat, di mapukpukaw a Bigao yo, iti nang ibilagam matlaan. Agyamanak, kasapulan mi atalaga dayjay ka ni Lola. Ipaagas mo ni Lolam, tapno mapadakkel na kapay. Kat agsingsing pat kakuma akanayon. Uwan, ikarik, agsingsing pata, agsing. Anya
Ngan day dya atagtagainap ko. Kaslapod-pod no. Lola, mapana ko nag-eskwela? Nagankan, apo. Wen, Lola. Addamat tan balon ko. Nagananag ka. Nakapsutak pa'y ngamin. Iswasan ka may lutuan iti kanam, apo. Sige nga ron. Mapana kon, Lola. Tamangan numaladawa. Sige, apo. Ay, kasi matay, apo ko. Yakmat lang amin maimbaganan. Lola! Lola! Napay, Bettina. Adda jay pigawi, Jerwar. Naisublimat laangan. Insublida siguro, apo. Adda kargana, Lola. Anya ti kargana. Ado akwarta ti kargana. Ay, mabit lang. Ikarigatak ti bumangaw. Kita man ti ibagbagam. Kapo iti kwarta ana ikarga iti bigao na ipaagas ni Bettina ni Lola na. Kat nagsublin tinaragsak apanaglako da Bettina ken ti Lola na. Sipod matan idin nasaliwanwanan ti panagbiagda. Ngam intultuloy dalata ti aglaklako babaan iti bigao da. Bueno obing ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Elena Nudo. Iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet ken agnaknakman kayo, aggagat ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakadulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Diyos. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.